Барлығына сәлеметсіздер. Бұл екінші бөлім. Спайкта 20-шы ғасырдан кетеді. Мен уже ойнайтын. Мен бастырдым. Сендердің жасықсызсың. Бірақ білмеймін. Сендердің істейтіндеріңді. Сондықтан қазір мен шама мен жүремін. Конечно, не істейтін жастар шедевр. Просто известен, конечно. И просто можем хорошо, короче. Выстрелить. Банк вынесу. Вкусно какой-то был нахуй щелин, интересно. И самое смешное. Я задумал, что увидел. Бірақ мен тайды тонын только что. Вот так делать надо. Так, вот так. Не буду. Ну, где-то вот все-то. Ну, помню. Нормальный как. Один очень шотлый. Прохладный сундук. И безобразный. Там хуйло. Улица. Так, здесь надо. Пока один жук. Кольцо. Хорош. Ой. Закинь чашек. Так, обманывай. Возьми водовица. Основной режим говорит. Ну как там на контуне хватит. На контуне. Короче, хотя аз кубок берсеке бірақ нормально. Сендердің қайдың күтесің. Сендерге аккаунт ұнайды ма? Новый режим. Маған ұнайды. Оннан есеп қарағандаңызда мен осы оннан 10 өйткені қаттым өйткені қойылым Семен Казахстан Михаил Петрович. Все нормально? Сендермен возьмите отсюда андай. Короче, андай смайлик берген. Сендер. Ну нормально. Өзімдерінде Қазақстанның атамыз. Және де Ұлыбритания мен Францияның елдерінің атамыз. Өйткені Париж, Лондон, Женевалар. Және де Ахмет.
çalmaya başladım. Çok iyi. Böyle bırakmayı hayvanları. Çok dinledim. Şimdi bitirmedi. Bravo. Öldüğümü. Çok iyi radyasyon başladı. Karınlarına koymadı. Hava. Çarmın gözünü çizdiğini. Ben çok adamlarım. Мен оларды ойлап тұрмын жалко устроил постан несі өлді. Қазір Арсений шақырам. Let's go get him. Turbo time! Don't mess with my crew! Let's settle this beef! Go. Don't mess with my crew! Хоть и медленный, с автоматом. Так, Арсений, кетка. Let's settle this beef! Spike dan Leon
Izin biraz. Böyle çok yapalım. Sosun tiyatı da yapalım. Şimdi nerede çabuk kalıyorlar. Oldu. Aslında oldu. Evet. Aslında oldu. Hareketli aslında. Bravo ne ismi? Niye? Bunda ne yapıyor? Kesinlikle kokutalım. Yani sonra 70. bölümde sonra Türkçe uzattık. Sonra ikinci yarıda nasıl uzarayıptan tadında uzattık. Şimdi uzarayıptan şimdi anladım doğru yaptım. Yok diyorum. Tamam. Okuyunca çizgi bittik. Şimdi bu bakın resmen. Şimdi var ona bakayım. Tak bakalım. Don't mess with my crew. Rolik şaman kutlu yazarsa ram. Min gitti. Spike, Let's settle this beef. Kadın
Mükemmel. Görüyorsunuz. Mükemmel. Süper. Tamam. Шот не пошло по плану. Барлығына пока. Лайк жинаудан басуды ұмытпаңдар.